Mfowethu namanje akukholakali abantu bayakhala left and right. UKhuzani uMfokampongose usephawulile ngesigameko noma ngomuga obuhlungu ozwise iSouth Africa yonke kanjalo nabathandi bomculo kaMaskandi ngeqhawe uSicemi uMfoka Dlamini odume ngele Nkosi yamagcokama. Kanjalo-ke nomunye-ke uzakwabo-ke laphana-ke asebenzisana naye-ke laphana-ke uMfoka Mchunu-ke odume ngele Gupta-ke laphana-ke naye-ke ukuthiwa-ke udlulile. Uthi uKhuzani-ke ucela imindeni iduduzeke bafowethu, uthi akudleki ngisho nokudla yena ufike qathatha kulesi gameko njengoba-ke ekwazile-ke ukuthi-ke azibonele ngawakhe amehlo. Bafowethu lento ibuhlungu kakhulu, abantu bayakhala namanje ey'nkundleni zokuxhumana, akukholwakale, abanye abakakholwa. Baningi kakhulu-ke abangakakholwa-ke laphana-ke sikhuluma ngabantu abaningi abahlukahlukene-ke laphana-ke esingabala bona-ke okwazi umfokansele-ke laphana-ke abadume kakhulu-ke laphana-ke nabanye abaculi abakhala bafowethu isilile esingakaze sibe khona endimeni kaMaskandi esithuse wonke umuntu ngoba le nto eyenzakalile bafowethu ithuse wonke umuntu emva kokuthi uSicemi Inkosi yamagcokama-ke ubonakalile-ke kwamanye amavidiyo-ke izolo-ke eshutha amavidiyo eshutha nabalandeli abantu bemjabulela-ke left and right, kanti-ke abantu bayamvalelisa. UKhuzani-ke uthi sengazuthi-ke umndeni ungaduduzeka, waphinde waduduza-ke ney'hlobo nabangani. Bafowethu kubuhlungu kakhulu, asazi uma konje. Uphinde wadlulisa amazwi-ke okufisela abafowethu-ke laba basesibhedlela-ke abakhona-ke abasaphila kade bekhona-ke kule ngozi. Wathi-ke ufisa sengazuthi-ke bangasheshe belulame konke ukubeka kumdali.